Mhux Wara L-Kap, Mhux Postu Fil-Partit. Dan kien il-messaġġ tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, lid-deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil, meta kien ikkuntattjat minn Newsbook dwar il-messaġġ li bad bil-WhatsApp lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista fl-għodwa ta' 2 fil-5 ta' filgħodu. Messaġġ li fih Delia iddikjara gwerra u qal li lest għal kull konfrontazzjoni ma' dawk li sejjaħ bħala tradituri fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Però Partit wara kap wieħed u min għandu problema bil-kap wieħed aħjar li joħroġ jitkellem ħalli naraw minn mhux wara l-kap, mhux postu fil-Partit. Dikjarazzjoni li biha Adrian Delia reġa' konferma l-qasma interna u s-sitwazzjoni miżerabbli li jinsab fiha l-Partit. B'deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil qegħdin jagħmlu minn kollox saħansitra jorganizzaw laqgħat sigreta sabiex Delia jwarrab minn Kap. Iżda Delia li ilu kap minn Settembru tal-2017 baqgħet maħa kontroll tal-Partit Nazzjonalista u waqt li reġa' nfena bil-ġlied u l-inkwiet fakkar lid-deputati qrib Simon Busuttil li huwa l-kap tal-Partit. Għandna partit, għandna regolament, għandna statut, għandna kap u kulħadd jimxi warah. Ma kienx biss ma' Newsbook li Adrian Delia reġa' konferma l-inkwiet u l-firda li hemm fil-Partit, iżda anke f'intervista fuq Timestock ikkonferma l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista mindu laħaq kap. All of a sudden somebody had an issue with me taking the leadership of the Nazzjonalista Party. Mistoqsi direttament jekk igawdix l-appoġġ tad-deputati nazzjonalisti fil-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia beda jlaqlaq u qal li qatt ma qatt jgħod min jappoġġjah u min le. At this stage, does Adrian Delia have the support of the majority of MPs in his party? I never actually went to count. Iżda mistoqsi jekk hu se jitlob vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu mill-grupp parlamentari, Delia qal li ma jħoss il-bżonn. Are you willing to call a vote of confidence in yourself among your own parliamentary group? I don't understand that there needs to be a vote of confidence. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.